Pemirsa penedunan wilangan Tengkes ring Kabupaten Badung warsene lintang durung side mangge anceng sani sampun ketetapang Provinsi Bali. Anutin data sane wenten anceng inucap 7,1%, nanging sane wau memargi 6,6%. Ketua Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung, Ketut Suya Semasang, tim muatang untuk mencapang pengupaya nas wilangan Tengkas santukan ring warsa kali tali tigang likur Badung mewali keician anceng antuk nedunang Tengkas kantos 6,0%. Baikatan dani sampun maut saha ngururuhang pemargi mangdo sida antuk sinarengan nampenin Tengkas ring Badung. Lianan punika baikatan dani taler nyarengang tim percepatan penurunan stunting nincapang usaha mangdo sida manggih anceng Tengkas ring Kabupaten Badung. Muatang perkanti kolaborasi konektivitas miwah saling sokong. Sedurungnya nih Kepala Dinas P2K BP 3A Badung, Dr. Nyoman Gunarto, ngajantenang kasus stunting ring Kabupaten Badung persida tedun, baikatan dani ngapriang kasus stunting sangkaning gizi buruk sida dahat tedun ring warsa kalih tali tigang likur mangkin. Ring sejerning nas wilangan Tengkas sampun untuk tim percepatan penurunan stunting melarapan inovasi anyar inggih punika Badung bergaya. Parwata Balai Pos Nguningayang.